yang adalah tiga kalau umur ini bukan mungkin. Lu nama kasena punya militer atau di nomor yang terakhir. Lu dah kamu masam mungkin. Lu bahasa presiden Amerika itu masa nonton darah oleh hak kasena. Desa kita ikut timakom dan presiden desa kopak yang kata ada muka kita yang bawah mengagur. Kita itu ada di majoriti. Jadi sidon injak tetekom, hari ini sidon presiden ya. Lebih dibus berapa kali presiden Amerika kopi Allah mau mereka ubah. Dalam konstitusi maka buat kita ibu bina kita. Pasti kaitan wan memang wana bom duit kita mau ai membakar dulu. Yang lekor lanto yang mau hari kepada yang dekonik. Bayar kepada yang dekor. Goya miliwat. Kalau kita kau itu betul ada ini orang. No, damai. Emang ini apa? Memang kita tu main di kuliah. Bukan kamu lihat main di kuliah. Kau pasti dulu di nonton masih mana nonton. Dulu di nonton lumayan. Dulu nonton tu ye jomol lagi main di nonton tamu. Memang kuliah. Lu lalu dia saya dari dia mau ini memakai kok kerja. Lalu ini, lalu tu nombor pilih ayam, obat saya dunia kita, maka dulu, no anak kita ada nombor pilih, ben memang jauh. Okey orang dong, bukan. Buat imam jauh ni. Produk tino, anu no pemis, anu no hati, malu anda tahu hati jauh. Bawal no nani kalau no hati itu sama kan? Maka rumah saya dunia kita mata aku dulu, kotak sampai foto warna awam. No akan menjadi dajul, menjadi apa? Jauh nama. Yoni, punya nama Yoni akan buat orang aku pun punya nama. Kalau siapa orang punya nama, tuh anak program anak bungku, maka orang begitu tak puas pada kudu nafsi pada mau. Wajib nama kau nak kumiyom dia. Orang suci anina, orang tidak jangan. Benar boleh, benar ada kaitan waktu fasa pemahaman. Yang mana kasar kontak berpihak ketong belum ada di mana saya dunia kita masalah. Lalu untuk kita tidak. Lepas ayawi kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Mungkin kalau mungkin pokok boleh tinggal menangkap doa agak dengan. Yon kita bingung kamu, uli buku yang dibuku. Tak ada tu sekali anak lo. Aku tak ada kota kau anak lo. Nampak belum? Kenapa? Kan terjadi. Kan masih sana di kawan. Aku, ini aku bawa tu. Omari mawati na tebas, mawati mo na matapdan. Dari waktu lalu kita observar, ya di mana kita tunang. Kedua itu jawab pengawalan, pasti ketemu foto, semua orang angkat karyawan ini. Jono orang kau tak begitu, kau tak. Ada orang yang berfikir orang Islam, karena kau. Jono sini yang dimacam dari mana? Bunyi sama untuk yang dimati ini boleh makna dan lain mungkin di rumah. Kalau sekarang lagi untuk kalau kita ada untuk perda, asal inna insana masih usul. Memang diri dulu
golle mun e ngara ɗum wiya bon o ngon kakkol ngol leƴƴiraade ɓeyde hakkugol haɓɓe o angeno andi golle maɓɓe ɗen haɓɓaɓe dasaɓe ƴettaɓe nuttinaɓe nder yiite par ce que ko golle maɓɓe ɗe naati ɓe yiite par ce que ɓe naati toon Allah ko wiyata ko jasaan bima kuntum ta'malun won goɗɗu ko wonno ɗo gollude koko golluɗa gonnaade maayi ko golle naatoje yiite golluɗa a gollade golle naatoje akka donc ɗiɗi hawni ɗi ɓurɗini musidɓe ɗulfite ko ɗo waɗi jomiraɗo hakkille wakkan hakkil o ɗoɗo wakkan hakkil ko rentoje golle makko ɗe wamde ko ɗum o jokki ko ɗum woni wadde ko ɗum ɗon ɗo woni programme makko on ko golle makko ko ɗum aɗa daari ورأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى فذلك أنك التي استفهام كبارها استفهام من القرآن بدك تعجيبي بدك توبيخي بدك إنكاري استفهام ورأيت الذي تولى يعني أنك هذه هم بكتلو kata-kata abayan, kata-kata bidina, kata-kata agan bol, kata-kata bina, kata-kata agan dari dunia program. Siri ama fi sabilillah, siri ama fi dina, siri ama fi ulillah. Kata kau dong dek, fi dakar, modal sekni wa Allah kali nama. Betul nak buku ni, buku kira buku deko. Bisa dikirai di juli dan di orang yang bisa nggak lagi. Orang di bawah bayar semi, bayar email. Untuk apa ni? Kita guna program ada program. Bayar cina semi, orang email dulu bayar cina semi. Ona ka kata semi nonu dan mola pakai. Oya tina milfra. Ojon na milfra mo monan do keuni ke. Moga wa afaqan no. Apa dari ilmu ilmu ghaib fa huwa yara. Ini kalau jogi kan dan bumi mengara murid. Setiap murid program tak kalau to wan setiap semua kusinumut semuanya so di sini. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Na awlana bubindi ko kakili an Nabi Musa. Wa Ibrahim alladhi wafa. Ya wali kakili Ibrahim mau timinto. Wonda no Allah tasir waziratul misra. Koron do ka potonggal rumah. Kodai dia itu pas. Ya pas ini. Mimpi immolat suba jalan monowet bisa digombiru ampo di kasugal kan normal ka bawo ando di moto be madulo ko ni am ko bobe ler ne fekino windo be tudde de yino di waktu di ko malaikat ale jika ila wajule ale semakin de nota ya sehari ada ide ano tanda orang mantap orang ya. Loh, bisa angin makormat dari window ke bawah ke window itu di sini. Loh, waktu orang tak jawab waktu itu yang mau.
Anton daron kabat ke imun aroe akara yatta ko on kom agar ko ke kota konde na yo di daro ya ko to mo wala ada donna mo en donne ta ko Allah ta zirwazira misra wa alaysa al-insanu illa ma sa'a netan ada imun akara sawana en ma oleh pokok aneh dah ikan muka. Kalau bodoh kan sudah jauh dah cukup destinasi omong kat jauh mama. Konon dia mesti tu ni orang kaya buat lari. Yang sedang kasih arayam, ini benar dari kaya soal. Allah nak beri tak konon ni. Ya kau ngarai mudo, ya kau ngarai mudo tu konon ini. Kuni kaki aku dong, tapi itu muna kurang. Kamu tak pernah mengawal mana? Wajar rumah awal aku, wama awal itu. Ini om hari itu furadan berminat fakt, onun pun. Net non jauh Yesus ada, jauh hati bunyi, oh ador. Waktu orang orang bagi tadi, benar kufune na tolong na hipus kono anak kita nomor. Wahai ku kita nomor emak pokong, kau tinggi jauh di dalam motor di kom waktu. Noi dengan kau saya. Oke, ini motor tu je motor. Motor kau bagi di motor, motor enak di motor. Di motor di motor, pas kau pegang. Saya ini mau dibahas kalau mungkin ansaf ni jadi dia kalau dah tahu yang kalau dah ada itu problem. Kalau sekarang yang mau kami di kalau ni ada doktor yang presiden ada. Oh, wani nanti anak anda tahu sudah bukan bulan tahu rumah itu. Dari lima di mulut beliau, bawa di orang tu. One of the president kan, gama problem si dia orang dengar dengan ini, bahan ini keluarga kok, ini tu president kan. Apabila kita presiden berbeda, jadi bagaimana kita kok ini dia aku hidup lama. Itu Tahu tu kau punya oh saya tak biar kasih. Memang orang yang kau jori putih terima kasih ini dalam sokat nuno aku. Ibu mak tak boleh aku sibuk minta. Jadi tu ingat Allah. Wa khairan wa agama aja. Kalau keartian kau boleh membuat hai kan laga. Tahu ini lokal pakai. Buat yang tahu nare nong. Bisa jori ayah kapan konsultasi semua. Telepon semua. Kalau terfirman para kono tawuli. Apa itu kau ada yang budi. Misal sekarang telepon mana budi ada. Lumpur kan? Kalau anda lumpur nanti manja. Anda lumpur nanti ada sama beton biar orang seronnya ni. Maka tidak boleh ampusimu menjadi hidup. Uji jenare kono woni. Jono ini ada. Mungkin ada. Yurne nak konekan si awali sabotong. Orang dia ada hasanah di malahu asru annas. Muwati mungkin ada mungkin menjadi kuatis dan sapo. Jadi sahabat itu mifrah fisabilillah begini orang yang alaihissalam otomatik mah sahabat itu orang ini kuatis orang yang mau kayak ini saya astagfirullah ada wafer kuatis orang sahabat yang mau kamu baik nah kalau sahabat itu
di baka di mudite sinatwa di baka to la sisre to yurme na mereka ayo dem mo mereka ko chef ami no sawa di mo ni tetma mereka ko no na perde na ko sa sitai ko baka wala ma wala na perde ami no ene wo ye dia on win rate ana so nebo ya hasa mereka kerja berubah dari kono oh kawin nebo ya awat ya kono kan bakat itu mereka dari awat ikut berubah dari kono mereka dari dia window ya esok proses penundaan lu peminta konkret lo di kota tak kumboya boya paso Oya paso modi no metti vino lo vedi in massa lo mi per caro e video non mi metti pensi con comportamento pensi lo faremo si vede il vecchio dove Allah Subhanahu wa ta'ala anden jamen mo ko kado dina medis bodo ni ngadi moji ay altawi modo peran modo mel para o adam nay modo won ko sobe ada surat al-ankabut wa ma hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قلنا أن ندورنا sebenarnya itu pelaku. Saya kasih histoire de l'humanité, des idéologies, des empires, des royaumes, des épopées. Yang dikuasai finalité orang hampir di wani Afrique d'Or Songhai, Afrique du Mali, Sibari, Fouta Sarkati, c'est des grands empires. Hampir di wani côté Europe d'Or, Afrique romaine, byzantin, Sibari d'Or, napoléonique, Sibari d'Afrique. Je me rappelle une fois, mais quand en France, mais quand je visite le château de Versailles, Louis demande est-ce que Louis XIV, est-ce que Louis XVI ou non, château de Versailles, le roi, château sous Marseille, mais arrivons ici servir, même si château a des services, et à Gaulle, nous avons des chambres de cours. Roi aussi a dit, kata apa kau jual atau mana, aset jadinya dengan ingin atau hanya servir. Chambre makon kondan bikin pokoknya dah lewat dari mulut kotor kau kira kawan nasi biji si mereka orang dan daerah koyak kali ya muncul kita teras apa sama makon poha ambil makon fikir atau apa yang ada di teras begitu ambil kita pada jalan kawan ayat kita mengambil nasi hari ini orang saya kesini hari yang aset tete kali ya sapurwa ya kayu ni turokot tapi rumah itu di kota ya kasino nani film kota atau nani sini bawa tadi ser de son playa no betul ni ko betul ni hati le ko bo ya lekele ekar de ko nani be ko bu ene hayon de sabi ko ko ta Ayat itu menyangka di sisi Allah dan Allah berikan mulut kami sholat secara orang menurut semua hak di suku ada. Lepas ayat itu duduk hebat nasi kalau sabor akan diberikan buat. Jodoh doa tadi pas patrimoine. Luar Arab itu
miliarder pada su nung kaya buat begini ya obat mainan timbangan yang dapat buat dalam proses kalau dekat saya mau hilang dok ini ada rumah dia yang saya buat di Matiwan ini dengan ayah motor atau untuk buat ini kerana kotor atau kotor dia tidak ugul binatang ko kawa di awal untuk ko tidak ko henti ko omani ko tidak kalau membantu ko sabi ko na tinggi kita jawatan sempur mawalan kuat mawalan kasar dekat saya berdoa nujud insot pada mana nasiya bahaya salat wajib kita masa dikodola mukuri joge la rosa bodo ibu dok mesti tunjuk betul tolong dia bayi itu lagi namanya anda sudah mencoba untuk terus ada
Ils sont, ils ont passé tout leur temps sur cette terre dans l'utilité. Les gros perdants, ce sont ceux-là qui consacrent tout leur temps, toute leur vie à œuvrer pour ce monde, sans penser à l'autre. Donc il est primordial pour nous de connaître l'islam et d'œuvrer pour l'islam, accorder un accent particulier pour la vie future, vie de l'au-delà, pour la vie où nous serons rassemblés devant notre Seigneur, comme l'a dit la parole. Le jour où les hommes s'écriront debout devant le Seigneur du monde. Donc c'est l'islam primordial, c'est la religion primordiale, son monde est révélé. Rien ne doit, n'est-ce pas, nous détourner des valeurs et des éthiques et des vertus de l'islam. C'est notre salut, c'est notre avenir. Salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Allah Subhanahu wa taala yang nangi ko haray wedani ke serta ibad bid'awatihi bid'afatulihi fi majalil Islam. Ube woni en afirde yewtere labadi e ala en do wiete ko watu Islam para yimɓe Allah subhanahu wa ta'ala wala yoɓe pour wontude joddi ala sina yewti ne tawde si goɗɗo waɗi ko moƴƴi koyo haale o weltane ine weltano kadi ɓe babiraɓe men waɗa men ɗe golle ɗe reynuɗen ɗo tawata ɗum ɗo waɗiraka sina haɓɓirɗo belaye Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗon minen toro Allah yo Allah yoɓɓe ɓuri wontude joddi. Siɗo yawti haray ine wiya nde tawde ko waɗowo mo moƴƴi wiyete yo waɗu ine weltaniɓe ine wiya ɓen ko golla kon yo Allah newnan en gasa e hoore jam waɗa suudu rewruɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko nafata ɓe hande e jango. Ɗum ɗo haray ɓe jaani Alaji Isaka ñiggam wakkilare ɓe woni e nafude diina kam e ɓeɓɓe ɓe woni e wallonirde eɗen toro Allah Allah e hakkunde men. Ɗum noon haray ɓe kankoɓe men ɓe renden ɗo alhamdulillahi ɓe seedike ka men gardi da'wa. Ɗum noon haray kalgal ha hewti kade yebji. Ɗum noon haray programme jiɗi ino waɗa ha hewmi kade nder yebji wano jango ni haray ino yahede sampedero iwe sampedero aray gañowa iwe gañowa yahe jogoy iwe ɗo yahe jiglo iwe jiglo yahe wojene haray ɗiɗo fof waɗa programme ko ɓe yaha jonno ɗo e yaltirali yammore ɗi ɗo sinan sabu ɗaɓɓugol lay Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum noon haray minge onon haray ɓe wa enen kadi tambitagol ngal gollal ɗo e to nden no siɓɓe ɓen ɓe nanali ko nanɗen ɗo ko kamɓe kadi no ɓe nanira. Ɗum noon haray enen kadi jamotiren juuɗe wallotiren fi ko gollire o daawa sode carburant ko jokki carburant o e daawaji ɗi wiyete ɓurɗa matériel daawa. Ɗum noon haray yewɓe wimmano en
jamo tere juude inshallah mawnaki enen ɗo kadi gen men yaha e haraka dawa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa azama ajra aray ɓe woɓɓe yo yimmo memminoɗen kadi waɗen heñam inchallah hucciten wawto woɗɗa laalen no darore inchallah fi sabilillah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu kala ko waɗɗa Allah subhanahu wa ta'ala lottinande sonnaɓe ɓe woɓɓe torɓe kamɓe kadi ɓe woɓɓe maɓɓe yo yimmo hakkunde maɓɓe ɓe jaɓotere juuɗe. Vous savez, Conseil qui vient de Inch'Allah au servir, qui est en train de servir l'islam, c'est un prédicateur international. Il était à Dakar, lorsqu'on l'a appelé, il est venu immédiatement de la Guinée, il a pris son billet d'avion pour venir nous servir. Donc nous avons des programmes pour aller à l'intérieur, pour aller à San Pedro, Gagnoua, Yokoi, Odjene. Donc nous sollicitons chacun de nous pour pouvoir soutenir cette dawa que nous appelons qui est très chère. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite la tâche pour nous. Innahu Jawadun Karim. Bon, voilà les faits, ce que nous voulons vous rappeler. Je profite également aussi pour présenter l'un de nos frères, un journaliste qui se trouve avec nous ici, qui est en face de moi, qui s'appelle Saint Mama Saliou. C'est un journaliste qui est là, arrivé au site même. Kotira Saint Ismail Latin au site même journalistique au Libéria. Ibe ariga kambekari befala taudede e programming e porta bibliude dawa jadi biblia channel memben e programming si dawa kasiro e bari ko di kobe lamro to en jabo de inshallah aray eventani ke kambe kadi alkoga main natige tigiyo wallahi fi saati ko noda wallahu idan jana be mur idan do wala la enu be ay be fo wala barki e haraka to aray sona be kambe kadi stay be hebi yibe wa jom de moti billo be tigiyo wala do mo ko hebi ko pada zalika insyaallah kita program ini BDT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kemudian dari tadi sinuwun. Tadi
dekat desa. Dan sini aku pasir lo bui-bui mana pasir. Donc bewani do preu ima preu kultina. Dekat kenal berdoa ane toro. Kalau buat lihat video si penjaga. Tapi penjaga kamu kau bisa lihat video. Hari ini dah orang kopi kau ikan muda na aku tujulah yang tidur dengan soket. Kau langsung tiba dekat ikan anda di nama dekat. Lalu kau di dalam kapal, lalu kau di baju kapal musim dengan ada yang ini. Jadi kalau kau penjual kurang itu aku akan sifat muda. Yang hari itu turun gede. Beholding kali musim pemat, beholding pemat, musim pemat lo, tapi beholding di pagi di kapan di join. Kapan kali, berwani lihat kol kota terjemah di Jebo, kau pegang dan lihat kol. Kapan kali berterang. Donc nous remercions très sincèrement notre aîné, notre sage Al-Islam pour ce travail gigantesque qu'il a pu accomplir pour ce bénéfice d'Allah subhanahu wa ta'ala au service de l'islam, au service des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous exhortons les enseignants, les encadreurs choisis pour gérer cet édifice, qu'ils fassent quelque chose de remarquable dans le cadre de la sensibilisation, de la formation et de principes islamiques, pour que cet édifice soit opérationnel, fonctionnel à tout moment. Nous profitons de l'occasion également pour remercier notre aîné, nos compagnons et amis inséparables de l'âge de l'islam, qui aussi a fait un travail remarquable dans le sens de l'épanouissement et de rayonnement du savoir islamique. Il a fait une école dans laquelle il y a plus de 600 élèves, 600 disciples qui apprennent l'islam, qui apprennent le Coran, qui apprennent la science. Il soit également remercié et encouragé. Donc, pratiquement, je pense qu'on va entamer la seconde conférence de notre exposé, c'est le débat, c'est-à-dire les questions. Merci infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne une question en français. Et une personne qui nous envoie une question. La question est comme suit. Que fait-il l'islam sur l'investissement boursier? Il fait de payer des actions. Ça, c'est la première question. Que dit l'islam sur l'investissement boursier? La deuxième, il y a une société de appelée la BBRL. Il y a plusieurs sociétés, mais tout le monde est inscrit dans la transaction. Il y a des sociétés de l'aéroport, de douane, de transport, de l'équipe. Même ces sociétés sont indépendantes de l'équipe. Voilà, maintenant, il faut ini nanggal nanti dikasih mereka mas. Nanti SK nampol dewan itu musuh. Mana aksioner berapa? Lagi silakan. Untuk diputus. Kakak jauh dulu deh, boleh berdiri di atas
julɗo haray wawa wattade investisde par ce que enen e waɗani ɓursuji men nafiya yoɓe ɓursuno arde ma banque ma ko noone no banque o fonctionnirta ɗon on noone ɗon hanndi joni no woodi gardal option ko wiyete finance islamique no kadi e porto ɓe ɗaɗike ɗum kadi ko tawi saka ɗon ɗon ko luttude finance donc mayene jottuɓe woni ko noon ɓe waɗi naatari islam men ngu ɓe anndude yaltere jahe ɓe laamata ko ɓe janggata en bewƴata en mukkitta en wardata en taɓata e wifata donc non ɗon ko hande ni sécurité fof haala yimɓe nder ɗon e ɗum so ɗi fewɗiɗi fewɗo enen anndanɗan ɓurɗi ɗi ko ɗi base ɗi ko owɗe riba donc riba en sammani julɗo julɗo waɗawi fasisto donc ɓe nanndino kañum kadi mi suuseji goo kañum kadi so woni ndema ko ɗen mi annda ɓeni ɓe ɗumina investisde makko kono haray o nooneji façon société ɓuyi woni nder ɗo goɗɗum no darji goɗɗum no haala fiji ɗi fof haray ɓay fiji haalɗum no nder ɗon haray ɓe jogotol ɗon ɗaɓɓaɗo ɗo aɗaw hawɗu ko lowata hawɗu donc notre comment dirais-je les auditeurs n'est-ce pas posent deux questions. Et la première question, est-ce qu'il est permis aux musulmans d'investir n'est-ce pas, dans les bourses? Donc, les bourses, généralement, opèrent sur la base des intérêts. Et nous savons, dans notre religion musulmane, il y a certains intérêts qui sont prohibés, qui ne sont pas acceptés par l'islam, constituent ce qu'on appelle la riba, donc qui est interdit dans notre religion. Donc, il est mieux pour les musulmans de ne pas investir dans ce genre de choses. C'est la même chose également dans les sociétés, n'est-ce pas, fonctionnent avec beaucoup d'autres sociétés qui investissent au sein de la société, mais certaines de leurs activités, leurs transactions, leurs activités économiques, n'est-ce pas, elles sont illicites. Donc, est-ce qu'il est permis aux musulmans d'investir dans une telle société? Donc, comme il y a certainement d'autres sociétés qui investissent, qui opèrent dans des secteurs qui sont illicites, que l'islam n'accepte pas, il est préférable pour les musulmans de ne pas investir dans ces sociétés. Allah. Ibrahim Pak, Dewi, ya, maaf ya, masih di saat ada kemudian kembali
Ada kali suka minggu kan kawan di coba tiga nenek. Dosa namun saya pak. Ada kawan ada al saya jam ya. Ada kawan kita di jam nenek kan. Ada mau kali ini goreng munde. Ada ini jam goreng pun kan dosa saya. Ada nenek tadi dari sabana mana. Nyoba boleh nongkrong itu kan di bawah oh ini baik munjang nggak kenapa kan. Ada nenek tadi menongkan. Baik gue nongkan. Yang berkesiu di saya orang yang nenek baik ini. Kalau lewat ini kesiu di dalam apa ini boleh. Mak dan para yang tadi ada kita ada itu apa yang tidak ada yang mau kau yang tanah masih di kau ada yang nak boleh dan nak boleh deh. Senani no ada yang yuk kosa ada yang di boleh munde saya ada yang nak boleh biasa ada yang tak di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah